Abu apa patut lah. Abu apa lah mengawin lah muncul tabak kau deh. Abu apa pia? Ada yang payo kanak dia. Buat apa pia? Konya. Buat apa kira-kira dua mangga kok. Betul kalau ndak seukuran nang nyual dua. Rugi dah awak pia. Lari pulang lah pasir bedak ni. Buat apa awak jual kira nak sepatu betul. Kasadala. Pokoknya siap awak menjual mangga kau tak boleh umah dia. Itu cek dan. Jalan mau bana tahu bayo. Bapo. Kami dek Mangga kau pisit. Kau lah mau bana mama. Sabar menunggu lama menanti. Taraga dapat cucu suruh anak lelaki. Itu cek dan sabar dulu. Dek kami seorang berdua di situ. Kami ambil lo kata bayo lu betul. No, mau pakat mama ini ya. Wah, mangga kalau mau. Mangga. Lain. Mangga sekilo mahal ni mafia. Oh, kalau kasabatan. Kalau 500 berapa mak? 500. Anda selero kau le pia. 500 ya. Kau di Bali di pasar 500 itu sakau ngasoi dapat tanya. Itu berapa kecak mak? Mangga awak muda baru lu masak lah. Jalan mau bana kau bayo. Betul deh dah. Ha. Udah ambil aja 4 juta 500 sado betul. 4 juta mat weh. Pokok sekalian buahnya tu ambil dia dah. 4 juta mat weh. Yo dek kau lawan bayo le tadi naik ke namo kami ambil le kata bayo lu betul.